Aleksandra i Nebojša su predložili, a Novak se složio upravo sad i ne znajući da će odgovoriti na još 3-4 pitanja. Može tako? Hvala. Pre nego što ja nastavim, želeo bih da ipak tebi dam mikrofon da kažeš par reči, da se obraćaš ljudima, mislim da bi to bilo lepo. Dobro. Ovo ovdje zovemo tribina Zapad, VIP Zapad. Nešto smo trebali nazvati VIP, nazvali smo ovo. Ovo je jug, za neka je ovo VIP. A za nas je ovo danas bio VIP istok. Čuo sam da je bilo falsifikovanih karata u prodaji u Visokom, tako da je bilo malo i viška karata. Podijelili smo dosta teniskom savezu, željeli smo na što više ljudi iz tenisa, 75 teniskih klubova u Bosni i Hercegovini, igrača, mladih, starih, trenera da budu ovdje, da osjete da vodimo računa o njima i mi iz nekih drugih oblasti, da damo im zamajac. Tako da hvala svima što ste došli, vi koji ste mislili da ćete dobiti VIP, a dobili ste istok, rekli smo vam, a vi ćete biti u šumi, a vi ste zapravo bili na suncu čitavo vrijeme, ali nema veza, još jedanput hvala na podršci. Dakle, ovo je samo početak, ovo je svečano otvaranje, nakon ovoga ide korištenje ovih terena, želimo zbilja vrhunske igrače, želimo Piramid Cup od sljedeće godine, dakle najbolji igrače iz regije, želimo reprezentacije, ne samo BH, ali BH, sve selekcije, želimo mlade talente, želimo da sutra, za 10-15 godina kad Novak polako prestane sa aktivnim učešćem, da uči podmladak, da ima svoje trenere i u Visokom, naravno, u Beogradu, a i na drugim mjestima planete, jer ko će bolje nego onaj koji je najduže bio na teniskom tronu, onaj koji najbolje vraća, onaj koji daje one backhand paralele, onaj koji izvlači nemoguće, onaj koji zna špagu, onaj koji je čovjek iznad svega. Redom, alternativna televizija iz Banja Luke je imala jedno pitanje. Par pitanja, nećemo ga dugo gnjaviti. Molim vas, samo dignite ruke tako da dobijete mikrofon. Evo ga. Izvinjavam se, vrlo kratko. Ime, ime, medij i kratko pitanje, ne 2, 3, jedno kratko pitanje, nemojte se ponavljati. Izvolite. Čestitke prvo na osvajanju Wimbledona, hvala što ste došli ovdje da se poručite kratko pitanje, s obzirom da u fokusu naravno ta trka za Golta, trka između vas, Rafaela Nadala i Rodgera Federera, s obzirom na to da je Nadal ove godine uspio da osvoji 2 Grand Slema u Australiji, pa potom i u Parizu, da li je pred Wimbledonom bio dodatan pritisak, pogotovo ako uzmu u obzir da je protiv Sinera, da ste imali zaostatak od 2-0 u setovima, kasnije u polufinalu i finalu ste uspjeli da se date 3 zaostatka. Da li ste osjećali taj dodatan pritisak i neko moranje da morate osvojiti? Pa nisam osjećao veći pritisak od onog pritiska koji stalno osjećam kad odlazim na velike turnire, koji na neki način sam sebi nametnem zbog očekivanja i ambicija i cilja koji je uvijek najveći da osvojim Grand Slam. Sad, da li to bilo u situaciji da neko ima više ili isto Grand Slama, samo to stvarno ne menja situaciju za mene, jer ja na sve Grand Slamu idem, zapravo na sve turnire idem sa namerom da pobedim i da osvojim trofej. To je za mene ultimativni cilj. Što se tiče te trke, sve ono što bih rekao je da je dobro što ljudi pričaju o tome, jer onda se usmerava pažnja ka našem sportu. Mislim da su rivalstva nas trojice obeležila jednu zlatnu eru tenisa profesionalnog u posljednjih 15 godina i trasirale put za neke nove generacije koje, siguran sam, će imati još bolji teniski svet nakon našeg povlačenja. Što se tiče toga ko je bolji, koji su parametri, to je sve veoma subjektivno i relativno. Dosta se priča o Grand Slamovima, tu ima puno drugih parametara, da sad ne ulazim u to jer ostavljam drugima da pričaju o tome, da cene ko je bolji i tako dalje u istoriji. Za mene
je cilj da ja što zdraviji budem, da se što pre oporavim, da se što bolje spremim za svaki naredni izazov. Jer prilika za osvajanje Grand Slamova u situacijama i okolnostima gdje sam ja na vrhuncu svoje forme i svojih psihofizičkih i emotivnih mogućnosti će uvijek biti. Tako da ne brinem se uopšte, niti osjećam bilo kakav pritisak vremenski da žurim zato što mi otkucava biološki sat, sportski. To su više pritisci i, tako da kažem, teme koje su nametnute od strane i medija i drugih ljudi koji prosto prate, ali ono što je sigurno je da je u posljednjih 15 godina profesionalni tenis mnogo izmenjen u pozitivnom smislu, produžen je taj neki prosečni vek profesionalnog tenisera. Imate mnogo primjera, ne samo nas trojice, dosta tu ima tenisera u muškom tenisu, u ženskom, možda malo manje, jer je drugačija situacija, ali u muškom tenisu imate dosta primjera gde igraju teniseri preko 35 godina. I znam da je to bilo i ranije sa Jimmy Connorsom i tako dalje, koji je igrao u svojoj 40. godini završnice US Opena. Međutim, danas je to postalo, da kažemo, uobičajeno zato što je prosto napredovao profesionalizam, posvećenost tehnike, oporavka, pripreme i stvarno danas kada vidite kako ljudi rade, treniraju, kako se oporavljaju, kako jedu, to je svijest dovedeno do nekog savršenstva koje se posle onda oslikava na pozitivne rezultate i dugovečnost u karijeri. Samo mikrofon. Danijela rekao gdje je radio jedan. Na otvaranju terena, gospodin Osmanagić je pomenuo Piramida Cup, teniski turnir koji bi se trebao održati u julu sljedeće godine, koji je okupio igrače za našeg područja i ideja je potekla od vas dvojice. Pa evo, nekoliko riječi o tome. Pa evo, znate kako, ima puno dobrih ideja i ja volim da provedem kvalitetno vreme sa Semirom pričajući. Danas smo šetali skoro 2 sata u šumi i pričali o raznim stvarima u životu i temama, jer uvijek nekako me oplemene ti razgovori sa njim i uvijek nešto novo naučim i inspirisan sam za dalje neki razvoj, tako da je Piramida Cup, to je on osmislio ime, taj naziv za taj potencijalni turnir. U budućnosti sljedeće godine ili one tamo vidjet ćemo, moraju da se poklope neke kockice i poslažu, da prosto vidimo kakav bi to koncept bio, prosto da li je to međunarodni turnir, da li je to humanitarnog karaktera, da li je to za bodove, da nije, jeste i tako dalje. Prvi korak je napravljen, Semir je to malo pre u svom govoru rekao, ovo je samo početak. Zvanično i svečano otvaranje terena u Visokom, imamo jedan teren na zemlji, na šaci, jedan teren na tvrdoj podlozi, što puno znači za sve uzraste takmičara, pogotovo za nas profesionalce, da imamo mogućnost da dođemo u ovakav ambijent, u ovakvu prirodu, sa ovako lepom energijom i da možemo da treniramo i da se pripremamo za velike turnire i za velike izazove. Tako da, gledao sam to finale Wimbledona, mog heroja iz detinjstva, Pita Samprasa, koji je osvojio svoj prvi od mnogih Wimbledona i sanjao sam da jednog dana mogu i ja da zaigram na toj travi u Londonu i da osvojim turnir. Nisam sanjao da je pojedem, ali mi je to palo na pamet kad sam već bio u toj situaciji. Odlična je trava, stvarno je. I ako analiziram posljednjih 10 godina svoje karijere, Wimbledon je verovatno najvažniji turnir koji je nekako uvek dolazio, pobeda na Wimbledonu je uvek dolazila u izuzetno bitnim trenucima za mene. 2011. godine sam ostvario svoje dečačke snove, osvojio prvi put Wimbledon, postao prvi put broj 1 na svetu s tim trofejom. Imao najlepši mogući doček koji ću doživotno pamtiti.
i 18. godine sam imao svoju najveću povredu, operisao sam lakat, ispao je 120 na svetu, pokušao. Eto, definitivno svaki put kada kročim na taj teren osjećam važnost tog momenta, osjećam nekako dodatnu motivaciju, inspiraciju da igram svoj najbolji tenis. Imam 35 godina, neko je to malo pre spomenuo, zameram mu što je to rekao, ali osjećam se kao mladić i pogotovo sa ovom današnjom energijom mladih ljudi. Podmladili su me još i još više motivisali da nastavim dalje u profesionalnim teniskim vežbama. Da li si razmišljao možda da onaj tvoj potez u duelu protiv Janika... Jordan ima njegov skok, onaj karakteristični, a ne znam, eto, možda će to biti neka proslava sa krilima aviona. Vidjet ćemo nešto. Danas sam to par puta čuo iz publike, tako da eto, svidelo se ljudima. Par pitanja, nećemo ga dugo gnjaviti. Molim vas, samo dignite ruke tako da dobijete mikrofon. Evo ga. Izvinjavam se, vrlo kratko. Ime, čučnite ovdje. Ime, medij i kratko pitanje, ne 2, 3, 1, kratko pitanje, nemojte se ponavljati. Izvolite. Čestitke prvo na osvajanju Wimbledona, hvala što ste došli ovdje da ovo sve podržite. Kratko pitanje, s obzirom da je u fokusu naravno ta trka za GOAT-a, trka između vas, Rafaela Nadala i Rodgera Federera, i s obzirom na to da je Nadal ove godine uspio da osvoji 2 Grand Slema u Australiji pa potom i u Parizu, da li je pred Wimbledon bio dodatan pritisak, pogotovo ako uzmemo u obzir da je protiv Sinera da ste imali zaostatak od 2-0 u setovima, kasnije u polufinalu i u finalu ste uspjevali da se vratite iz zaostatka. Da li ste osjećali taj dodatan pritisak i neko moranje da morate da osvojite turnir? Pa nisam osjećao veći pritisak od onog pritiska koji stalno osjećam kada odlazim na velike turnire, koji na neki način sam sebi nametnem zbog očekivanja i ambicija i cilja koji je uvek najveći da osvojim Grand Slam. Sad, da li to bilo u situaciji da neko ima više ili isto Grand Slama sa mnom, to stvarno ne menja situaciju za mene, jer ja na sve Grand Slamove idem, zapravo na sve turnire idem sa namerom da pobedim i da osvojim trofej. To je za mene ultimativni cilj. Što se tiče te trke, sve ono što bih rekao je da je dobro što ljudi pričaju o tome, jer onda se usmerava pažnja ka našem sportu. I mislim da su rivalstva nas trojice obeležila jednu zlatnu eru tenisa profesionalnog u posljednjih 15 godina i trasirale put za neke nove generacije koje, siguran sam, će imati još bolji teniski svet nakon našeg povlačenja. Što se tiče toga ko je bolji, koji su parametri, to je sve veoma subjektivno i relativno. Dosta se priča o Grand Slamovima, ali tu ima puno drugih parametara, da sad ne ulazim u to jer ostavljam drugima da pričaju o tome, da cene ko je bolji i tako dalje u istoriji. Za mene je cilj da ja što zdraviji budem, da se što pre oporavim, da se što bolje spremim za svaki naredni izazov. Jer prilika za osvajanje Grand Slamova u situacijama i okolnostima gde sam ja na vrhuncu svoje forme i svojih psihofizičkih i emotivnih mogućnosti će uvek biti. Tako da ne brinem se uopšte, niti osjećam bilo kakav pritisak vremenski da žurim zato što mi otkucava biološki sat, sportski. To su više pritisci i, tako da kažem, teme koje su nametnute od strane i medija i drugih ljudi koji prosto prate, ali ono što je sigurno je da je u posljednjih 15 godina profesionalni tenis mnogo izmenjen u pozitivnom smislu, produžen je taj neki prosečni vek profesionalnog tenisera. Imate mnogo primjera, ne samo nas trojice, dosta tu ima tenisera u muškom tenisu, u ženskom možda malo manje, jer je drugačija situacija, ali u muškom tenisu imate dosta primjera gde igraju teniseri preko 35 godina.
i znam da je to bilo i ranije sa Jimmy Connorsom i tako dalje, koji je igrao u svojoj 40. godini završnice US Opena. Međutim, danas je to postalo, da kažemo, uobičajeno zato što je prosto napredovao profesionalizam, posvećenost, tehnike, oporavka, pripreme i stvarno danas kada vidite kako ljudi rade, treniraju, kako se oporavljaju, kako jedu, to je sve dovedeno do nekog savršenstva koje se posle onda oslikava na pozitivne rezultate i dugovečnost u karijeri. Hvala. Danijela Regoj, BH Radio 1. Na otvaranju terena gospodin Osmanagić je pomenuo Piramida Kup, teniski turnir koji bi se trebao održati u julu sljedeće godine, koji bi okupio igrače sa našeg područja i ideja je potekla od vas dvojice. Pa evo, nekoliko riječi o tome. Pa evo, znate kako, ima puno dobrih ideja i ja volim da provedem kvalitetno vreme sa Semirom pričajući. Danas smo šetali skoro 2 sata u šumi i pričali o raznim stvarima, o životu i temama, jer uvek nekako me oplemene ti razgovori sa njim i uvek nešto novo naučim i inspirisan sam za dalji neki razvoj, tako da je Piramida Kup, to je on osmislio ime, taj naziv za taj potencijalni turnir. U budućnosti, sledeće godine ili one tamo, vidjet ćemo, moraju da se poklope neke kockice i poslažu, da prosto vidimo kakav bi to koncept bio, prosto da li je to međunarodni turnir, da li je to humanitarnog karaktera, da li je to za bodove, da li nije, jeste i tako dalje. Prvi korak je napravljen. Semir je to malo pre u svom govoru rekao. Ovo je samo početak. Zvanično i svečano otvaranje terena u Visokom. Imamo jedan teren na zemlji, na šljaci, jedan teren na tvrdoj podlozi, što puno znači za sve uzraste takmičara, pogotovo za nas profesionalce, da imamo mogućnost da dođemo u ovakav ambijent, u ovakvu prirodu, sa ovako lepom energijom i da možemo da treniramo i da se pripremamo za velike turnire i za velike izazove. Tako da to je nešto što bi ja izvukao kao najveću korist koju ćemo imati od ovih terena. Naravno, osim toga, najčešće će se oni koristiti u okviru Teniskog saveza Bosne i Hercegovine i naravno svih konkurencija i uzrasta tenisera i teniserki. I to je ono što imamo danas. Šta će biti sutra, tu imamo puno ideja, ne možemo još da kažemo da će biti ovako ili onako ili u kojem periodu, zato što puno, kažem, stvari tu treba da se pre svega potvrdi, utvrdi, organizuje, ali blagovremeno ćete biti obavešteni ako dođe do toga. Hvala. Nole, eto mene. Ideš sada na jedan zasluženi odmor, da uživaš malo, ali mi reci, molim te, kada i očekuješ odluku, da li ćeš moći da igraš na US Openu, da li uopšte razmišljaš o tome, da li ćeš se možda i za US Open pripremati ovde, na ovom betonu, reci nam nešto malo više o tome. Pa, trenutno razmišljamo o odmoru, da. Mislim da je i zaslužen i željan. Neko vreme ću odmarati bez reketa u rukama. Ja uvek nešto radim fizički, pa ću održavati svoje telo u dobroj formi. Što se tiče teniskih treninga, to opet zavisi od, nadamo se, dobrih vesti iz Amerike, da mogu da uđem u Ameriku i da igram. To mi jeste plan, to mi jeste želja. Međutim, nema puno vremena za neke stvari da se promene, ali to nije u mojim rukama. Sve što je do mene, ja sam uradio. Ono što mogu da uradim, drugo što mi drugi savjetuju, ja neću. Tako da čekam dobre vesti, nadam se da će biti dobrih vesti. Ako ne, bit ću ovde, trenirat ću, igrat ću regionalne turnire tamo da me puštaju. Novak, evo samo još jedno kratko pitanje. Evo peti put ste ovdje u Visokom, samim tim 6. pokazali ste da vam ovo mjesto mnogo znači. Gdje je konkretno ovdje u Visokom svjetski šampion crpi snagu? Crpi snagu u Visokom.
Pa odakle svi crpe snagu? U Visokom i ovde u ovom predivnom parku i tunelima Ravne je jedan izvor na koji se svi napajamo. I to mislim da je svima jasno koji su posjetili barem jednom ovu predivnu lokaciju, koji su barem jednom videli Semira, Sabinu ili nekoga iz fondacije, koji su barem jednom porazgovarali sa ljudima i imali neku turu i posjetili nekoliko mesta ovde. Prosto energija se osjeća, svako na svoj način doživljava. Za mene je ovo jedno od energetski najmoćnijih mesta na planeti, a obišao sam ih dosta i prosto svaki svoj trenutak koji provedem ovde osjećam kako me puni energijom i snagom za dalje izazove u tenisu i u životu. Hvala puno. Just one more question. In English, please. Quickly, just what do you think? Saga from Australian Open repeat itself again. What do you think? Repeat itself where? Well, it's not going to repeat itself because I'm not going to go to America if I don't have a permission. So the Australian saga for me was, of course, not pleasant at all. But what people probably still, most of the people think that I forced my way to Australia and tried to come in with no papers and permission and exemption, which is not true, and that was actually proven on the court case. So I would never go into the country where I don't have a permission to travel. That was the case with Australia. I had a permission, I had an exemption. Several other people that came into Australia 10 days before me had the same permission, and there was no issue. Unfortunately for me, we know what happened. I was deported from the country in which I would like to come back. So I would love to come back to Australia. I love Australia. I had the best Grand Slam results in that country. So hopefully in January I can be there because I want to be there. And I also want to be in New York, I want to be in America, I want to be everywhere where I can possibly play. I'm a professional tennis player. I don't go into politics, I don't go into anything else because that doesn't interest me. I have my stance and I am proponent always for freedom to choose what is best for you. And I respect everything and everybody, and I expect at least people to respect my decision. If I have a permission, I'll be there. If I don't, I will not be there. It's not the end of the world. I still feel young in my own skin. I feel like I have many more years to come, so there will be a lot of opportunities. Thank you. Hvala lijepo novinarima i Novaku na odvojenom vremenu. Prije nego što pustimo Novaka da se malo odmori, ja ću zamoliti poklon koji sam najavila, Amila Efendira, modna dizajnerica, i Huso Hasanović, direktor dizajnerskog tima Dress Code, da uruče svoje poklone, ali evo, nakon fotografisanja, Dress Code je pripremio zaista lijepe poklone i za Novaka Đokovića i za Semira Osmanagića. Evo ga. Evo Momanja. Dobro. Securitas, Špalin i dostačionice. Hvala. Pre nego što ja nastavim, želeo bih da ipak tebi dam mikrofon da kažeš par reči, da se obratiš ljudima, mislim da je to bio lepo. Dobro. Hvala. Pre nego što ja nastavim, želeo bih da ipak tebi dam mikrofon da kažeš par reči, da se obratiš ljudima, mislim da je to bio lepo. Dobro. Više ljudi iz tenisa, 75 teniskih klubova u Bosni i Hercegovini, igrača, mladih, starih, trenera da budu ovdje, da osjete da vodimo računa o njima i mi iz nekih drugih oblasti, da damo im zamajac. Tako da hvala svima što ste došli, vi koji ste mislili da ćete dobiti VIP, a dobili ste isto, kretli smo vam, a vi ćete biti u šumi, a vi ste zapravo bili na suncu čitavo vrijeme, ali nema veze, još jedan put hvala na podršci.
Dakle, ovo je samo početak, ovo je svečano otvaranje, nakon ovoga ide korištenje ovih terena, želimo zbilja vrhunske igrače, želimo Piramid Cup od sljedeće godine, dakle najbolji igrače iz regije, želimo reprezentacije, ne samo BiH, ali BiH, sve selekcije, želimo mlade talente, želimo da sutra, za 10-15 godina kad Novak polako prestane s aktivnim učešćem, da uči podmladak, da ima svoje trenere i u Visokom, naravno u Beogradu, a i na drugim mjestima planete, jer ko će bolje nego onaj koji je najduže bio na teniskom tronu, onaj koji najbolje vraća, onaj koji daje one backhand paralele, onaj koji izvlači nemoguće, onaj koji zna špagu, onaj koji je čovjek iznad svega. Krenut ćemo redom, alternativna televizija iz Banja Luke je imala jedno pitanje. Par pitanja, nećemo ga dugo gnjaviti. Molim vas, samo dignite ruke tako da dobijete mikrofon. Evo ga. Izvinjavam se, vrlo kratko. Ime? Čučnite ovdje. Ime, medij i kratko pitanje, ne 2, 3, jedno kratko pitanje, nemojte se ponavljati. Izvolite. Čestitke prvo na osvajanju Wimbledona, hvala što ste došli ovdje da ovo sve podržite. Kratko pitanje, s obzirom da je u fokusu naravno ta trka za GOAT-a, trka između vas, Rafaela Nadala i Rodgera Federera, i s obzirom na to da je Nadal ove godine uspio da osvoji 2 Grand Slema u Australiji pa potom i u Parizu, da li je pred Wimbledon bio dodatan pritisak, pogotovo ako uzmemo u obzir da je protiv Sinera da ste imali zaostatak od 2-0 u setovima, kasnije u polufinalu i u finalu ste uspjevali da se vratite iz zaostatka. Da li ste osjećali taj dodatan pritisak i neko moranje da morate da osvojite turnir? Pa nisam osjećao veći pritisak od onog pritiska koji stalno osjećam kad odlazim na velike turnire, koji na neki način sam sebi nametnem zbog očekivanja i ambicija i cilja koji je uvijek najveći da osvojim Grand Slam. Sad, da li to bilo u situaciji da neko ima više ili isto Grand Slam, samo to stvarno ne menja situaciju za mene, jer ja na sve Grand Slamove idem, zapravo na sve turnire idem sa namerom da pobedim i da osvojim trofej. To je za mene ultimativni cilj. Što se tiče te trke, sve ono što bih rekao je da je dobro što ljudi pričaju o tome, jer onda se usmerava pažnja ka našem sportu. I mislim da su rivalstva nas trojice obeležila jednu zlatnu eru tenisa profesionalnog u posljednjih 15 godina i trasirale put za neke nove generacije koje, siguran sam, će imati još bolji teniski svet nakon našeg povlačenja. Što se tiče toga ko je bolji, koji su parametri, to je sve veoma subjektivno i relativno. Dosta se priča o Grand Slamovima, ali tu ima puno drugih parametara, da sad ne ulazim u to jer ostavljam drugima da pričaju o tome, da cene ko je bolji i tako dalje u istoriji. Za mene je cilj da ja što zdraviji budem, da se što pre oporavim, da se što bolje spremim za svaki naredni izazov. Jer prilika za osvajanje Grand Slamova u situacijama i okolnostima gde sam ja na vrhuncu svoje forme i svojih psihofizičkih i emotivnih mogućnosti će uvijek biti. Tako da ne brinem se uopšte, niti osjećam bilo kakav pritisak vremenski da žurim zato što mi otkucava biološki sat, sportski. To su više pritisci i, tako da kažem, teme koje su nametnute od strane i medija i drugih ljudi koji prosto prate, ali ono što je sigurno je da je u posljednjih 15 godina profesionalni tenis mnogo izmenjen u pozitivnom smislu, produžen je taj neki prosečni vek profesionalnog tenisera. Imate mnogo primjera, ne samo nas trojice, dosta tu ima tenisera u muškom tenisu, u ženskom možda malo manje, jer je drugačija situacija i preko 35 godina. I znam da je to bilo i ranije sa Jimmy Connorsom i tako dalje, koji je igrao u svojoj 40. godini završnice US Opena. Međutim, danas je to postalo
da kažemo, uobičajeno zato što je prosto napredovao profesionalizam, posvećenost tehnike, oporavka, pripreme i stvarno danas kada vidite kako ljudi rade, treniraju, kako se oporavljaju, kako jedu, to je sve dovedeno do nekog savršenstva koje se posle onda oslikava na pozitivne rezultate i dugovečnost u karijeri. Na otvaranju terena, gospodin Osmanagić je pomenuo Piramida Kup, teniski turnir koji bi se trebao održati u junu sljedeće godine, koji bi okupio igrače za našeg područja i ideja je potekla od vas dvojice. Pa evo, nekoliko riječi možda. Pa evo, znate kako, ima puno dobrih ideja i ja volim da provedem kvalitetno vreme sa Semirom pričajući. Danas smo šetali skoro 2 sata u šumi i pričali o raznim stvarima u životu i temama, jer uvek nekako me oplemene ti razgovori sa njim i uvek nešto novo naučim i inspirisan sam za dalje neki razvoj, tako da je Piramida Kup, to je on osmislio ime, taj naziv za taj potencijalni ide i oni tamo vidjet ćemo, moraju da se poklope neke kockice i poslažu da prosto vidimo kakav bi to koncept bio, prosto da li je to međunarodni turnir, da li je to humanitarnog karaktera, da li je to za bodove, da nije, jeste i tako dalje. Prvi korak je napravljen, Semir je to malo pre u svom govoru rekao, ovo je samo početak. Zvanično i svečano otvaranje terena u Visokom, imamo jedan teren na zemlji, na šaci, jedan teren na tvrdoj podlozi, što puno znači za sve uzraste takmičara, pogotovo za nas profesionalce, da imamo mogućnost da dođemo u ovakav ambijent, u ovakvu prirodu, sa ovako lepom energijom i da možemo da treniramo i da se pripremamo za velike turnire i za velike izazove. Tako da, to je nešto što bi ja izvukao kao najveću korist koju ćemo imati od ovih terena. Naravno, osim toga, najčešće će se oni koristiti u okviru Teniskog saveza Bosne i Hercegovine i naravno svih konkurencija i uzrasta tenisera i teniserki. I to je ono što imamo danas. Šta će biti sutra, tu imamo puno ideja, ne možemo još da kažemo da će biti ovako ili onako ili u kojem periodu, zato što puno, kažem, stvari tu treba da se pre svega potvrdi, utvrdi, organizuje, ali blagovremeno ćete biti obavešteni ako dođe do toga. Hvala. Ideš sada na jedan zasluženi odmor, da uživaš malo, ali mi reci, molim te, kada i očekuješ odluku, da li ćeš moći da igraš na US Open, da li uopšte razmišljaš o tome, da li ćeš se možda i za US Open pripremati ovde, na ovom betonu, recimo nešto malo više o tome. Pa, trenutno razmišljamo o odmoru, da. Mislim da je i zaslužen i željan. Neko vreme ću odmarati bez reketa u rukama. Ja uvijek nešto radim fizički, pa ću održavati svoje telo u dobroj formi. Što se tiče teniskih treninga, to opet zavisi od, nadamo se, dobrih vesti iz Amerike, da mogu da uđem u Ameriku i da igram. To mi jeste plan, to mi jeste želja. Međutim, nema puno vremena za neke stvari da se promene, ali to nije u mojim rukama. Sve što je do mene, ja sam uradio. Ono što mogu da uradim, drugo što mi drugi savjetuju, ja neću. Tako da čekam dobre vesti, nadam se da će biti dobrih vesti, ako ne, bit ću ovde, trenirat ću, igrat ću regionalne turnire tamo da me puštaju. Odakle svi crpe snagu. U Visokom i ovde u ovom predivnom parku i tunelima Ravne je jedan izvor na koji se svi napajamo.
i to mislim da je svima jasno koji su posjetili barem jednom ovu predivnu lokaciju, koji su barem jednom vidjeli Semira, Sabinu ili nekog iz fondacije, koji su barem jednom porazgovarali sa ljudima i imali neku turu i posjetili nekoliko mesta ovde. Prosto energija se osjeća, svako na svoj način doživljava. Za mene je ovo jedno od energetski najmoćnijih mesta na planeti, obišao sam i dosta i prosto svaki svoj trenutak koji provedemo ovde osjećam kako me puni energijom i snagom za dalje izazove u tenisu i u životu. Hvala. Repeat itself when? Well, it's not going to repeat itself because I'm not going to go to America if I don't have a permission. So the Australian saga for me was, of course, not pleasant at all. But what people probably, still most of the people think that I forced my way to Australia and tried to come in with no papers and permission and exemption, which is not true, and that was actually proven on the court case. So I would never go into the country where I don't have a permission to travel. That was the case with Australia. I had a permission, I had an exemption. Several other people that came into Australia 10 days before me had the same permission, and there was no issue. Unfortunately for me, we know what happened. I was deported from the country, in which I would like to come back. So I would love to come back to Australia. I love Australia. I had the best Grand Slam results in that country. So hopefully in January I can be there, because I want to be there. And I also want to be in New York, I want to be in America, I want to be everywhere where I can possibly play. I'm a professional tennis player. I don't go into politics, I don't go into anything else, because that doesn't interest me. I have my stance, and I am a proponent always for freedom to choose what is best for you. And I respect everything and everybody, and I expect at least people to respect my decision. If I have a permission, I'll be there. If I don't, I will not be there. It's not the end of the world. I still feel young in my own skin. I feel like I have many more years to come, so there will be a lot of opportunities. Thank you. Hvala lijepo, novinarima i novim vremenu. Prije nego što nova kada se malo odmori, ja ću zamoliti poklon koji sam najavila, a Mila refundira, moda dizajnerica i Tusa Hasanović, direktor dizajnerskog tima Dress Code, da uruče svoje poklone, ali evo, nakon gratisanja, Dress Code zaista lijepe poklone i za Novaka Đokovića i za Semira Osmanagića. Evo moment. Securitas, špalir i do slačionice. Zatvorit ćemo tamo na stepenicama. Securitas. Plus 381 63 152 Securitas, ako ne dođete svi, nećemo vam platiti fakturu. Tako je, a ja ostale prisutne pozivam u šatku, gdje će biti degustacija